Ikaze bakunzi ba Fobiz Official ndetse na Semugeshi Bayingana Dosiye Arctique. Ikaze kandi Joseph Radukunda mu kiganiro. Urakoze cyane kumpa ikaze bwana Semugeshi, mbonereho nanashimira abakunzi tubana buri munsi nanabaha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Barabize ko tutazabatenguha, ubu noneho n'ubundi tubazaniye amakuru makuru akomeje kugenda avugwa kuri uyu munsi. Leta z'Ubumwe za Amerika navuga ko zose cyangwa se nka leta zose za Leta z'Ubumwe za Amerika ubu bari Beijing mu gihugu cy'Ubushinwa. Ni inkuru isi yose yari itegereje amatsiko, nayo mpamvu natwe twatinze tukegeranya bimwe mu bimenyetso ndetse n'icyo bivuze. Ariko kandi Joseph, ntago twakirengagiza ko Perezida Trump muri kubona kuri screen aho mudukurikiye telefone cyangwa se mudasobwa n'ibindi bikoresho mwaba mukoresha, murabona ko Xi Jinping perezida w'Ubushinwa tigeze aza kumwakira diplomatically. Joseph, nabyo bifite byinshi bisobanuye. Bifite byinshi bisobanuye. Ubu ni urugendo rw'amateka, urugendo rukomeye kandi ruteguwe neza. Ubonye uburyo nk'uko muri kubireba, uburyo Donald Trump yakiriwe i Beijing, mu by'ukuri ni ibirori biteguye ndetse biragaragara ko Ubushinwa bwiteguye umushyitsi ukomeye mukuru. Ariko kuba Xi Jinping ataje kumwakira ku kibuga cy'indege, nabyo wahita utekereza uti wa mugani ni abagabo babiri bose bakomeye, mu buryo umwe ataje kwakira undi bidakwiye kuba intambara. Bivuze ngo uko yamwoherereza undi akamuhagararira, nabyo biba bifite icyo bivuze. Wa mugani ni ubutumwa Leta z'Ubumwe za Amerika ziba zihawe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ubundi akenshi iyo umukuru w'igihugu agendera ikindi gihugu, iyo nta zindi gahunda zidasanzwe Perezida wa Repubulika arimo, rwose bagomba kuhagira. Noneho igihugu nka Amerika gikabiriza cyane iby'uru rugendo. Njye mbona ko Xi Jinping aba yabikoreye mu kugaragaza ko namwe murasanzwe, muri abantu basanzwe, kujya kwakira Trump umukuru w'igihugu nahaboneke. Ahandi uyu mugabo yagikoze ingendo Perezida wa Amerika agira mu bihugu bisanzwe. Ubona ko cortege, ni ukuvuga abaza kumwakira ngira ngo minisiteri zose zirahaguruka, ariko Xi Jinping yamweretse ko Ubushinwa nabwo ari igihugu cy'igihangange, ari mu yindi mirimo. Nibaze bagutore, turaza kuvugana wageze muri perezidansi cyangwa se ahandi urubuze kujya. Icyo biba bivuze mu buryo bwa politike bwana Semugeshi, iyo umukuru w'igihugu yakoherereje undi muntu, biba bivuze ko niba waje uhaye agaciro igihugu cy'Ubushinwa, waje gusura abaturage bacyo, ni ukuvuga ngo uwakwakira wese umubona nka perezida w'igihugu. Ni ukuvuga ngo Abashinwa bose bafite agaciro, uwo nakoherereza wese ari ku rwego rwo kuba yakwakira. Ni nko kumubwira ngo wasuye igihugu, ntabwo wasuye ngewe nyir'ubwite, kandi kuza kukwakira ntabwo bivuze ko nta bandi dukorana. Ibi ngibi binakure urujijo ku byo tumaze iminsi tubona muri Iran, hahandi ibi bihugu by'ibihangange bikwinda kwibwira ko iyo bisenya ubutegetsi bwo hejuru igihugu kiba gisenyutse. Ngira ngo hose ushatse wahajyendeshereza ubwo butumwa, ni nko kwerekana ko igihugu kiba ari igihugu kitubatswe na perezida gusa, ahubwo ari inzego ziba zuzuzanya zikubaka igihugu nk'iki ngiki kigakomera, ku buryo yuje kubasura wa mugani wo bakoherereza wese uba ugomba kumwakira nyine nka cya gihugu, kumubona mu isura y'Ubushinwa kurenza ko wamubona mu isura y'umwanya Xi Jinping ariho nka perezida. Birumvikana. Reka tunyarukire gato kuri Megatron, ubundi tunarebe se yagiye wenyine. Ntabwo yagiye wenyine, yateruye cyangwa se yajyanye, kuko aba ni abagabo bakomeye bafite ubukungu bw'isi. Ngira ngo badukurikiye barabona ko abayobozi b'ibigo ubundi bimwe byitwa tech company, bya bigora muri Silicon Valley, ibigo byose muzi by'ikoranabuhanga, ibigo byose muzi bifite bihurira n'ubwenge buremano, ibigo byose muzi bifite ishoramari rinini muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abayobozi babyo bajyanye na Perezida Donald J. Trump. Yajyanye n'uhagarariye unyemerera aba bagabo nge mbite abagabo bateruye ububasha bw'isi, niba ariko nabivuga, kuko urebye imbaraga zigize aba bagabo bwana Semugeshi, ushatse wavuga ko ari ba bagabo bateruye ububasha bw'isi bose bajyanye na Donald Trump, binakomeza cyangwa se binaha imbaraga uru ruzinduko rwa Donald Trump i Beijing mu gihugu cy'Ubushinwa. Binashimangira ko ikimujyanye rwose ari ubukungu, ikimujyanye n'amasezerano y'ubucuruzi. Hari aho mugeze, hari ibyo dukora nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dufite ibigo bikomeye, ariko kandi ni nko kuvuga ngo dukeneye Ubushinwa kuzamukana ndetse no kupeyinga respect nk'igihugu nacyo kirwanyeho kandi kikaba gikomeye ku rwego duhanganye muri ya ekonomi twavugaga, kandi mu nzego zose uhereye ku ikoranabuhanga n'ubucuruzi ndetse n'igisirikare. Dukomeje ku mazina manini ni Elon Musk nyiri Tesla ndetse na SpaceX, hari Jensen Huang uyoboye Nvidia,
ikigo kinini nacyo mu bijyanye n'ubwenge burema artificial intelligence. ndabona harimo Tim Tim Cook Cook uyoboye Apple, Apple. harimo Larry Fink wa BlackRock, harimo Stephen Schwarzman wa Blackstone, harimo Kelly Ortberg uyoboye Boeing, iyi Boeing abantu barayizi, Yeah, harimo Brian ndabona Sykes cyane. uyoboye Cargill ndetse na Jen Jen Fraser Fraser. uyoboye Site Group. Ibi ni ibigo bikomeye ariko si aya mazina gusa, kuko ahangaha harimo n'umuyobozi wa Visa, wa Meta, Mark Zuckerberg, Mastercard, Goldman Sachs. Ni banki ikomeye, ibarwa ko iri mu mabanki rwose 20 akomeye mu isi, n'abarimo za banki z'ibihugu. urumva ko ni urugendo rushimangira ishoramari cyangwa se rushimangira bimwe byavugwaga ko Trump nta kindi kimugenza uretse urwego rw'amasezerano. Joseph, umuryango nuza kugusura ukabona umugabo n'umugore n'abana barahagurutse baje iwawe, mu by'ukuri ubwo ntabwo ruba ari urugendo rusanzwe, bivuze ngo ni ntanga urwo rugero kuri Donald Trump i Beijing mu Bushinwa ntaho bitandukaniye n'umuryango waje gusura undi muryango wubashye, kandi bigaragara ko ni nko kukubwira ngo amaboko areshya arasuhuzanya ariko atareshya ntasuhuzanya. Ni gake tubona Donald Trump ashobora guhagurukana iyi delegation aje mu gihugu cyawe, ubundi yazaga nkawe nk'igihanyaswa, bose baba bategereje nk'umushyitsi mukuru. Urugendo nk'uru nguru bwana Semugeshi rwaherukaga muri 2017 ubwo Donald Trump yazaga mu Bushinwa, cyari igihugu nabwo kiri kugaragaza imbaraga muri izi nzego zose, ariko kuza nyuma y'imyaka ikabakaba 10 bifite icyo bivuze ngo, kandi abahanga mu bya politike ndetse n'ubukungu baravuga ko Ubushinwa ari cyo gihugu kiri guhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ruhando mpuzamahanga kurenza ikindi cyari cyo cyose. Abayobozi b'ibigo ni nabo navuga ko bagenera za leta cyangwa se bagenera Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo twakwita nk'imibereho, nibo bagura za leta, nibo bakorana nayo. Nabo rero kubajyana mu by'ukuri bagiye kudiringa cyangwa se gusinya amasezerano aremereye. Ducunguza uburyo umwete Joseph, ntabwo iminota dufite ari myinshi, reka tujye kuri global surveillance. ubwo kandi dusubiye ku bijyanye n'intambara. Babonye ko Emirati z'Abarabu nyuma y'uko ibigo byabo bitunganya cyangwa se n'amareba ya peteroli biri kwibasirwa n'ibitero by'Abanya-Iran, noneho bamaze kuba bashyiraho ubwirinzi drone catch. Izi zijya zikora cyane, twarayibonye muri Ukraine no mu Burusiya. Ubu rero rwose Abanya-Iran bamaze kuzishyiraho, bivuze ko drone kongera kurasa ku mariba ya peteroli muri Emirati z'Abarabu bishobora kugorana, keretse bakoze drone ziri projectile. Ni ukuvuga ngo babizi twese tuba turakoje amatopito, ubwo moshi time rwose Abanyarwanda n'Abarundi murabizi. Urabona ko iyo twajya kurasa itopito hari ukuntu warasaga werekeje hejuru ariko ikaza kugwa isa naho yakoze utambitse hejuru ariko ikaza kumanukiramo hasi, ikimeze nka kurbe y'ukuru y'ukarasa itopito, kuko iyo warambuye wafoye projectile muri physics, aha wa projectile biragenda bikagira nka kurbe, noneho bikajya kimanukira kuri target. Hanyuma rero drones keretse ziramutse zigiye nka projectile nibwo zishobora kurasa kuri aya mariba, ariko mu gihe zigiye kumwe zigenda ziri straight bishobora kugorana. Ariyo mpamvu ubona zino cage rwose zegejwe hejuru, ubu ziracyari kubakwa ngo zirarangira, barashaka kuzizamura bakazengurutsa amariba ya peteroli. Ubwo igisigaye cyonyine cyarasakura no mariba ni misile. Urabona ko Emirati z'Abarabu zikomeje gushyira mu ngamba ibise no bino gutegura intambara, kuko basa naho bari kwitega ko hari ibitero by'Abanya-Iran bishobora kuza bahutaza. Nicyo nanjye narigiye kubihuza muri uwo mujyo nk'uko bivuze Semugeshi, imyitwarire ya Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu ndetse bikaba binajyana n'amakuru amaze iminsi avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zazanye submarine ya kirimbuzi mu mazi yo mu burasirazuba bwo hagati, kuba Iran ikomeje kwihagararaho yanga kwemera ibyo Amerika isaba, nabo bagasaba ibindi. Birasa naho biri gutegura intambara. Iran ejo bundi herutse guteguza ibihugu byo by'Abarabu ko nihagira umwanzi niyongera kubagabaho igitero ko bazahita babona igisubizo cyihuse kandi gishingiye ku mbaraga zirimo burakari. Birasa naho rero Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu nazo ziri kubona ko igisubizo gisigaye ari intambara, kandi Iran itazazuyaza kwivuna umwanzi. Ku ruhembe hakaba hariho Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu, ari nayo mpamvu batangiye kubaka izi anti-drone cages, bagira ngo yenda amariba yabo ya peteroli atazagira ikibazo. Usibye ko nyine n'ibya bintu tuya tuvuga ngo umuhinzi yiga amayeri n'inyoni ziri kwiga ayandi kuzamusarura izindi. Hanyuma dusubire gato kuri Iranian Observer.
Joseph, hari n'ingingo tutavuze kandi y'ingenzi wabonye ko kuva mu minsi ibiri itambutse bisa nk'urugendo rwa Ragaci mu Bushinwa hari icyo rwabyaye. Urabona ko Iran yemereye amato arenga 10 y'Abashinwa kuba yaca muri Hormuz, byongera gushimangira ko Iran ari iri kugenzura Hormuz bidasubirwaho. Iran niri kugenzura Hormuz ndetse yabigerageje kumvikana n'Ubushinwa. Amugani Ragaci kuva avuye Beijing biragaragara ko hari icyo yumvikanye n'ubutegetsi bw'Ubushinwa. Ikindi Ubushinwa nibwo bwagiye bugaragaza ko ku ruhande rwa Iran Amerika igomba korohamo no mu byajyanye Donald Trump. Ntabwo twatinya kuvuga ko byanze bikunze bari buze kuganira ku mutekano mu burasirazuba bwo hagati, bishobora kuza ku meza y'ibiganiro. Ushobora kusanga Xi Jinping agize ibyo asaba Donald Trump mu kureka gukomeza gufasha ikirwa cya Taiwan. Ariko rero kananone Ubushinwa nabwo bugategeka Leta z'Ubumwe za Amerika kugira uburyo bwitwara kuri Iran, kuko Iran birasa naho ari inshuti y'akadosohoka mu bijyanye n'ubucuruzi ku ruhande rw'Ubushinwa. Ariko kandi noneho Taiwan nayo ikaba threat ku mutekano w'Ubushinwa, cyane cyane ko Ubushinwa buhora buvuga ko Taiwan ari intara yabwo, ku buryo Amerika kuzayo no kubangamira umutekano w'Ubushinwa. Abagabo rero bashobora kuza kugira icyo baganira, ndetse kurekura aya mato kwa Iran bikaba bigaragaza akaboko Ubushinwa bushobora kuba bufite mu butegetsi bwa Iran. Wabyanga wabyemera. Reka dusoreze kuri uru rukuta nanone rwa RKM. Iyi RKM ukurikije uko ibintu bihagaze Joseph, nyirango urabona ko Peter Hegseth afite byinshi byo gusobanura. Ahangaha rero amakuru aremeza iki? Minisiteri y'Ingabo y'Amerika yatangaje ko ibigo byabo birimo GM, Ford, GE ndetse na Oshkosh ni ibigo ubundi bisanzwe bizwiho guca intwaro z'intambara. Ibi bigo ngo ubwo Amerika yari itagirwa ibitero muri Iran, ngo bihutiye gukora izi ntwaro ku ngano nini. Abahanga bakaba bavuga ko Amerika yaheruka gukora intwaro nk'izo mu bihe by'intambara ya kabiri y'isi yose. Basa ngo bihutiye cyane gukora intwaro nyinshi kuko babonaga ko iyi ntambara ishobora kuramba. Byongera bigaruye cya gitekerezo cy'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitinjira mu bintu zihubutse. Ubu si ibi bigo byakuye aya makuru niba batarabiganiriyeho ngo bamenye ko iyi ntambara ishobora kuba prolonge. Byongeye gukangura isi. Baravuga bati byanze bikunze izi ntambara bazijyamo baramaze gukora ishoramari rinini. Ari nayo mpamvu izi ntambara kenshi abahanga bavuga ko ari guerre économique. Joseph, ntabwo bababeshye, nta kintu umunyamerika akora agihugukiye, wabyanga wabyemera. Iyo urebye birangira ubonye ko byose biri mu ruhande rwe. Ntabwo ibigo nk'ibi ngibi bikomeye wari umaze kuvuga bya GM, Ford, GE, Oshkosh bose bashobora gutekereza gucura intwaro batabizi neza ko biteguye guhangana cyangwa se zizabona isoko. Byanze bikunze Amerika ifite umugambi wo kurwana. Uko wabitekereza kose yenda ishobora kwibeshya kuri adversaire, ariko kurwana byo bari babyiteguye. Bwana Semugeshi, bivuze ngo Amerika n'ubundi iracyashyize urutoki mu mbarutso, yiteguye gukomeza kurwana na Iran cyangwa se gucisha bugufi Iran. Ariko kandi byose bizagerwa n'imitekerereze nanone y'ibindi bihugu by'abareba Iran, cyane cyane ibingibi by'ibihanganye nk'Ubushinwa n'Uburusiya nk'uko turi kubivuga muri aka kanya. Mushimiye nawe n'abamushimiye Joseph akoze ku ruhare rwa muri iki kiganiro. Wakoze nawe Bwana Semugeshi. Reka dushimire abadukurikira umunsi ku wundi. Ibitekerezo byanyu turacyakomeza kubyakira kandi turabwira ko tugihari. Mujye mukomeza mubane natwe. God bless.